kifungo tena aliye hai. Mna comprendre ile mambo ya kusema kakitu kwa kuvuta watu, hapana. Kazi ndio inavuta watu, kalite ya kazi unatumika. Sababu niko na orchestra nzima, naona mimi sikunywake tena pombe. Stimu yangu ni son ya mzuri, stimu yangu ni public yenye iko ndani. Donc sababu unajua orchestre ni complementarité. Guitariste iko pale, drummer iko pale, chanteur iko, danseuse iko, guitariste. Alors na wakati tunafanya melodia mzuri, na waza hata mwenye iko mbali atasikia, sababu tunasema kapote asoka kichigimatu ya pongo mluchi. Yaani mzuri mzuri ndio natoshaka kambale mu maji. Kwa nashika mkono wako tunacheka yote yakiwaka. Tuko inchi moja, tuko inchi moja. Tunaonaka pengine master benye avant pale kuposuma na kwa kwanza naka kitu kamoya hivi anajifanya fanya. Hapana, secret yangu mimi ni son ya mzuri tu, son ya mzuri na public inanipa stimu, tunambukizia na furaha, mambo yanaenda bien. Kazembe Vianney, kwa kumalizia, watu wanakufuata kwenye kwetu live na Kenya, Nairobi, dunia nzima tuseme hivi. Unakuwa na ujumbe na mwisho kwa kuambia? Ujumbe ambao nitasema sio ujumbe wa mwisho, sababu ya mwisho ni nishaka kwambia ni testament. Mpaka mtu anakufa. Sitakufa leo. Ujumbe kwa leo ni kusema kwamba niliwaambiaka mwimbo mu albamu ya mbele semaka itunyemandino mwene na yo. Sasa mwene mwenyewe wa mlenja. Yaani mtu mwenyewe ndiye anapatiaka kitu chake samani. Wewe mzazi utapatia mtoto wako samani. Ni mtu mwenyewe anapatiaka kazi yake samani. Sisi watoto wa Kamituga, watoto wa Mwenga, ni nyinyi mnapaswa patia kazi ninayoifanya samani, sababu haiko kazi yangu. Nafanya kazi ya kubeba bendera, ya kubeba kulture yetu ya Kilega mbele, na ni ajili yenu, ajili ya watoto wenu, ajili ya progeniture yenu. Ni nyinyi sasa kunisupport, parce que nishakawambia aucun artiste au monde, hakuna hata msanii mmoja mwenye anaweza organize seule nani yake dependance economique. Na ireishire hapana, inabidi unwa wate nono wate yete bingi ta inyeme mulimo wa bingi alunga na wachunga wengi, sababu ni nyinyi nguvu yangu, ni nyinyi nguvu yangu, ni nyinyi ngao yangu. Asante sana kwa msikilizaji kwetu live. Tunakuwa na Kazembe Vianney mwenye tunaweza naye kufanya naye emission ya quelques minutes yenye utakuwa unafanya kila siku kila leo, lakini nikwambie siku ya sita kama leo tariki 25 hadi kesho siku ya Mungu tariki 26 tutakuwa na faidia Kazembe Vianney kwenye cas grave yenye atakuwa na célébrer vitu mingi yenye ata célébrer iko anniversaire même ya naissance, 44 ans de carrière, 31 ans ya existence ya Lukumbi system. Donc ni maoccasion yenye haifai kurate, na mwenye anakosa haiko mshabiki wa Kazembe anajikosea. Hatutakuwa na bati yaka kusemaka tunapendaka Kazembe kule nje, tunapendaka muziki yetu, tunapenda kwetu na mshinde zarao kwenu. Donc iko sagiso sema napendaka kwangu na unashinda tengeneza kwako, ni makosa sana. Wala unapenda itunye makuya leo utasikiliza live bila chenga. Kwa hiyo kwetu live inakuwa kwa ajili yako wewe msikilizaji kwetu, kwa ajili yako wewe mtazamaji wa kwetu live. Mimi ni Crispin wa Telanino Anayos, na kwa sina cha ziada kuweza kuwatakia tu hivi mara nyingine tena tu pamoja